Danas se bavimo jednim, klasičnim pitanjem iz istorije Balkana koje nekako uvek izaziva debate. Zašto je Rusija kroz vekove ulazila u ratove i razne sukobe, navodno zbog Srbije? Hajde da pokušamo da otkrijemo šta se zaista krije iza te duge istorije ruske intervencije. Znate, na prvu loptu priča deluje prilično jednostavno. Zajednička vera, slovensko poreklo, bratska ljubav. Ali da li je to stvarno cela priča? Ili se iza te fasade o bratstvu kriju neki mnogo dublji strateški interesi jedne ogromne imperije? Baš tu tenziju ćemo danas da istražimo. U redu, evo i našeg plana puta, da tako kažem. Prvo, da vidimo šta je to više od bratstva. Onda skačemo nazad u prošlost na ruski plan za izlazak na topla mora. Zatim, ključna stvar, podrška, ali pod kojim uslovima? Pogledat ćemo i kako su se tu umešale i druge velike sile i na kraju dolazimo do zaključka da su interesi izgleda uvek bili iznad svega. Dobro, krećemo sa prvim delom. Znači, da počnemo od onoga što nam je svima manje više poznato. Taj narativ o bratstvu, jel tako? Zajednička vera, isto poreklo, ali ajde da se zapitamo odakle tačno ta ideja dolazi i koliko je realna. I da se razumemo, te kulturne i verske veze su bez sumnje bile izuzetno moćne. One su stvorile sliku jednog, skoro mističnog, sudbinskog saveza. Ali, kao što ćemo uskoro videti, iza te slike se krije jedna mnogo pragmatičnija, mnogo hladnija računica. A da bismo pronašli koren te računice, moramo da se vratimo unazad. I to prilično unazad, u 18. vek. To je vreme kada Rusko carstvo postavlja svoje velike dugoročne geopolitičke ciljeve. A ti ciljevi su imali vrlo malo veze sa bratstvom, a mnogo, mnogo više sa strategijom. I kada pogledate kartu iz tog perioda, sve postane kristalno jasno. Ruski plan je bio, jednostavan i vrlo ambiciozan. Idemo na jug. Treba nam izlaz na ta čuvena topla mora. Usput moramo da oslabimo glavnog rivala, Osmansko carstvo. A Balkan u celoj toj priči, on nije bio neka usputna stanica. Ne, bio je apsolutno ključna figura na toj velikoj šahovskoj tabli. I onda dolazimo do 1774. godine. Ovo je ključna godina. Godina koja je Rusiji dala jedan, potpuno novi i veoma moćan alat u ovoj igri. Potpisan je Kučuk-Kajnarđijski mir. Šta to zapravo znači? To znači da je Rusija dobila neverovatan diplomatski kec u rukavu. Odjednom, više joj ne treba direktna vojna okupacija da bi ostvarila uticaj. Ne, sad može lepo da kaže mi smo zaštitnici pravoslavnih hrišćana. I sa tim pravom može direktno da se meša u unutrašnje stvari Osmanskog carstva, naročito među Srbima i drugim balkanskim narodima. A ako hoćemo da vidimo kako je ta podrška sa uslovima izgledala u praksi, nema boljeg primjera od prvog srpskog ustanka. To je bukvalno savršena studija slučaja. Ajde da ispratimo hronologiju. Dok je Rusija odgovarao rat sa Osmanlijama, podrška ustanicima je bila tu i bila je jaka. Ali, onog trenutka kad se na horizontu pojavljuje Napoleon kao mnogo veća pretnja za samu Rusiju, šta se dešava? Rusija brzo sklapa mir sa Turskom. A Srbija? Srbija je, prosto rečeno, ostavljena na cedilu. I to je direktno dovelo do sloma ustanka 1813. godine. Ovo nam zapravo savršeno pokazuje taj sukob prioriteta. Zamislite vagu. Na jednoj strani je sudbina srpskog ustanka, a na drugoj opstanak čitavog Ruskog carstva koje se suočava sa Napoleonom. Šta mislite šta je prevagnulo? Pa naravno, kada je Rusija morala da bira, uvek je birala svojstvene, šire interese. Dobro, idemo dalje kroz vreme. Skačemo sad u drugu polovinu 19. veka. Geopolitička tabla se opet trese, izbija nova velika kriza, a ta kriza će konačno oblikovati sudbinu Srbije i naravno ponovo staviti na test prirodu ruskog angažmana. I ovdje je redosled događaja prilično jasan. Izbija velika istočna kriza, kao odgovor Rusija objavljuje rat Osmanskom carstvu i pobeđuje. I ta ruska pobjeda je bila presudna, slomila je osmansku moć na Balkanu. I šta je direktna posljedica toga? To je otvorilo vrata da Srbija na Berlinskom kongresu konačno dobije i formalnu, međunarodno priznatu nezavisnost. Ali pazite sad, jedno je pobediti u ratu, a sasvim drugo pobediti za diplomatskim stolom. Berlinski kongres je to i pokazao. Rusija jeste dobila rat, ali za stolom su sedeli i drugi veliki igrači. Njene rivalske sile, pre svih Austro-Ugarska i Velika Britanija, potrudile su se da taj njen novostečeni uticaj prilično ograniče.
Geopolitička šahovska partija se naravno samo nastavila. I tako dolazimo do našeg posljednjeg dela gde ćemo vidjeti kako je ideologija korišćena da opravda i unapredi neke vrlo praktične državne ciljeve. Svi smo čuli za panslavizam, zar ne? To je bila ta velika, moćna ideja iz sredine 19. veka, vizija o kulturnom i političkom jedinstvu svih Slovena, naravno pod vodstvom Rusije. Nudio je jedan sjajan, idealistički okvir za rusku politiku na Balkanu. Ali tu je caka. Iako je ideja o slovenskom jedinstvu imala ogromnu emotivnu snagu, ruska država ju je često koristila vrlo pragmatično, kao alat za vršenje pritiska na svoje rivale i za širenje sopstvene sfere uticaja. Nije to bio samo čisti idealizam. I ova tabela nam to zapravo savršeno sažima. Rusku politiku je uvek pokretala jedna složena kombinacija motiva. Prvo, geopolitičkih, da se parira rivalima. Drugo, strateških, za izlazak na topla mora. I tek na kraju tu su bili kulturni i verski motivi koji su služili kao moćno opravdanje i sredstvo za ostvarivanje ova prva dva, mnogo pragmatičnija cilja. I ovaj obrazac se ponavljao sve do one sudbonosne 1914. godine. Čak i tada, odluka Rusije da uđe u rat da bi odbranila Srbiju nije bila samo puka odbrana saveznika. U suštini, to je bila odbrana sopstvene pozicije i uticaja pred rastućom moći Nemačke i Austro-Ugarske. I to nas dovodi do same suštine. Ruska podrška Srbiji, iako je bila stvarna i u ključnim trenucima apsolutno presudna, nikada nije bila čin čistog altruizma. Uvek je bila filtrirana kroz hladnu prizmu sopstvenih interesa i te velike, bespoštedne borbe za moć na evropskoj sceni. I za kraj, ostaje jedno pitanje za razmišljanje. Ako su se iza velikih istorijskih priča o večnom bratstvu uvek krili složeni, pragmatični državni interesi, šta nam to onda govori o savezima koji se sklapaju danas širom sveta?